Ndwele tukeroba ne story yake wasema ndini wa YouTube pia nitwaenda live bau YouTube ito ni Mutongo TV stroke FM official na wakati ni wa page yanye pia nikele tukama kweni twe live kila bandu bonde tezawa baya kudi kundeke sianzewa naomba ni makulu ondala wendete umuntu ngwathie kwengita sawa sawa nginana amine nyinitwa kama kweni karibu sana nzewani. Yes. Yo wisukia na yo muno watiara mati ya mbua mbinge Zewe zombia ngalela umugi ayo. Ndizo monde de na weba. Ejo de ona mo buma njambezi ya. Ondo ngalela no ga yogende geje mono yu te mwana omumie ngaleni. Au mana muomo. Au ma muomo waniza. Mati wala. Yeza kwezi adiri kwate yu mundu leba kuya muomo. Wewe kia leo kwatwa. Kuna mbio tuka. Kuna mbio tuka. Yona ndeleba neno aziwezi. Lakini muomo wako atomba kama sawa. Bizo zombia hii. Ngalizi yenye bia hisiwa. Kwanza kia muno by the way. Wewe zombia wagu ane ziwa kidama zako ni like haya. Kwa watu kilabi. Nigo. Karibu sana. Tuwita hata mazito makuma kibandi. Mazito makibandi ni to Killion David Mwathe. Kito ni yata. Yama tu. Masako no bugito. Katangi yu. Ni wadi yakwa. Na uto indira wanze wane tiyo mbandi ndio mnyebu uto inozwira wanze wane. Kambe ambiyo bandu. Bandu tu yana wamanyala ana wino damun. Neze. Kinango gilio wo. Wiza kwebida kalumela. Yu nyina manye no nine mono ni school ni secondary. Ondo na biga form 1. Ndiye bu school ne there. Nese zindu ziro asiyo YCS. Nese mono. Yu la na ndiye asiyo azagwe ya ne ne ya ne kukono wa keyboard. Nyina amo kuno wa keyboard bado. Lakini wewe ya jiku wa keyboard kimbika mono neza mono ta enkita. Nondo na ne budesi. Yune school ela na ambeo kuna ngitanga uwe the mwalimu asiyo ndeo value kenengo chao. Wasiyo. Na yue the ave mwalimu nge wa kuna zindu cia music. Kwa ina festivals. Yingi banda kana ni kenengo dambe nozi nyene ndiye mpaka nationals. Ni school. You wenda nationals ndo wa kwina kokuna kana kokuna gita kana kibembe. Kukuna gitaa kana keyboard gitaa to. Okay sawa gitaa peke yake hakuna keyboard. Lakini yuko zugulu hii gitaa na kuna nini ite siana izongete naina mundu wa githembe yu mundu wa githembe wa kuna mutungi naina mundu wa kaubel na ke mundu wa kaubel eva kwere kisiko na loka cia secondary si chuma cia kitu na chuma yu ya sonde ya neza muno tondolondo yuka kuna wa kisiko na geonge akwete mutungi apane kwete ngita saingi ona maye wa ngita lakini nondo na thimu yo songeri wethe amasongete bio yu ina wathi weba ino sia hozi nguo amaima jane wathi wote ma request yo la ite binda yuba bumete kongoya wathi kaka kona we kakona City wako luko kwa jani wa vyuzini ya bumete binda yu binda ya bumete mono wakunyama kakwatika ai mono yuke ngize mwalimu zukana no ya bela mwalimu wa Mr. Nzuma nezio kile ngikona neze siana sia secondary zikia yunye ndiko ngita bane zile zinzonge dhidi na watu ile ruiko ile loka baya mwana ndo sawa nengi ala mwana we sawa na yu mwalimu ainjuti na yunu zela bonde lizia ni zisia yin ndio jiko kona gele ela we ye bakwati boneza wonda interrupt na we hapa agitio mbikangu we agitrai we tetwe ekaya tayoka wewe bebe no mbikangu lakini woni ndo wasongera matola ni devyo kwanza nguma zia bana mamiye bau yela na manyano nini yeza kuka yapen yuna kuna mwaka wa mbe na kuna mwaka wa mbe na nationals wake le na nationals wakatatu yu mwaka wa kana uniform 4 ndo ya mini la 2020 ya 2020 kwa kaila corona
ya pika na siana zindemuzi yu ila tenugie muzi yu kila kino nako na skulu na nono na tungie yumbati tele tuvuga kila sio kanta ukana kwanga kaina wapi bathi bingi ni nete ona na ini ya skulu ona kameria no nene ni oyu ino wathi na tungire ne form 4 ni form kumanja twingi twagwa aya yu binda ya corona ni wone ndina kono athi wa corona na sio kengi na kono athi weto asane ngai na kono vinjiwa athika jole na kono masi kwani mbeza umasia baba iveno uko shule ibinda corona wa mundu wa mbeza na mundu da mbeza neze kunyeneka ate mama kana na mwana ayuda ate mama katika dio tikata tata maka malebe makunia tomba niyo mbeza siezo biga bando na natho gya atumiangi mumwero anzuki wa mudizo mwalimu ngwetu apati kinolo no roi nwango matumba nyoneza weza kwithia nyita kwa rambeza tathiru myamba thizwina yu tikalangi te yu tuono gena zio ka zukulu weza kwithia yu nazio ka zukulu na kaza na CD na yu nazio kana CD by the way alimo wethia na mono tamama nyenyinya yingi bikano na bebeto ninga inakulu ndisikia umeimba inaweza siana yusi excited na tena kele tukamona inete yu kayo bu school yu ade ando ingine maybe kawati ku radio ni meko ndoke igwa ina bikana akulu siba zidi na tena aguite tando ku na aguite ndingi muno tesa yana ibyo no ndia dinywe pocket na ata CD na mbe ite onge 18 mwalimu lo sana wa tuikamindo kwa ambao wa CD taitano na te aziana weza kwethia yu na ata CDs yako binda yu weza kwethia yu mondo yu ni na manika yu ona zukulu imezema nono kina na yu tezongete utione no gena mina zukulu ena mina zukulu no kana ethia na 2022 yu na minyo 2022 no kana ethia na siasa siasa na mboko ne MP wathi umwe na kone MCA wathi na kone ngavana wiru wathi yu nyembandi yakwa andu ngi makula ziyevuma ngiata nyena kunye weze nisisha duration izuanda jana yuba yundu balwa pikito yugetha na kwa inguchanganyikiwa kidogo kidogo no we nibuye ona bado andu ingi makamana andu alama ya school alama ya secondary makamana zewani no lo amakone yangita festival ni banisha mbige ingi muno nibuye na kuna ngita ona baby na kunienda lani secondary siana ziyakita abo yani siogezi ambumbe yani ziyakita abo no sebe mundu ngi ukuna ngita abu no inye na yuweza kwethia ba email da kwetetete na wathi wae na makwata wethia twile tuju hatu kiti tombole la limo kwanza sio wambenye kune mwagi ne mwalimu anengiwe zuzu ngugulye wasonge bya limo na zonge dizemba ka limo sio wambenye kune ngwe mwalimu wakwagwa mundu muka abelela wekata nane ngwagi ni mwalimu na yeto wacharo ni lakini au nenga hag lakini ndaye mukambo anenga hag ogeta attachment yuzuo wambe yukona yunazongeria neza yu anduwethe ya ndena makakulu yuke kane meze ninze wana yuzira yenze wana nikwe niva nizito na yundizito niva nizito nondo ninazongeza ze sukulu wethe ya kila sukulu ona tae kwako yutandalani ona tae naziana ziana ngombolo sukulu kiro yana about 800 ziana over 800 nina izongeza ze zionde ninaenda katangi ngadi kusongethio ku ninaenda kundu na kundu sukulu ona mpaka mbaikine ninaenda kukonde kakamege ezo ndenendete Masinde Murilo ninendete ku ninendete Kabarak University pengi ya Nyeri izi ya Nyeri etawara izi university lakini Nyeri inendete izi university etawara lakini ninizongereke ko kubenye nguma zya kondona taziyo yu seugie ne zukulu na ndia lazima zazi ebinda ina yokana ka zukulu ona ngautabya mananga ethabe mundu vani byoyu no inyenga yo ngona ona pai mundu ngoge beva ni dawa sukulu na kila jana ndenda ngita na kila jana ndenda ngita kwanza binu na inbox yako be inbox yako siana za sukulu sia ameze pa inbox yako da nene muno na kila jana ndenda tho ukethia ni tiali joba ni nini ne wazio kenta ngukule yeso tuikata mwea nye yumwi mwizaji wa kana mu kuita bangi nyana sia kana ingwere ngita na ndia sia assignment nono nimeva meze ndaneka ngukule mwana meva meze kundu ndaneka nenge yini ngona ngira yu ona mwibo wonye yu mwana zingira ngufevo na mutiani
Mutiani naye muthuku no ndwe Ega ndwazi aiwa statement wona na captain wa ndongo yetu athucie wona wetanisa kuwa ni ndia nayo na mazungithacia na ngima wangi lakini wala maya wathuku mbe wako ndigo yaninye naye mwe klasini lakini naye average uwe na sawa je murundu na je mwe naye uka kwa sawa naye wala lakini wizo kwithia ti kwenda kwako nondu byo kindu kyo ndenya mwetho mesoba na nongo kino gethia union number 30 na 171 kwithia ni sawa namba 30 wa 171 wite ona ndina bika kwata nengi ndo tani 171 stream ni tatu ni namba 30 stream zionde zi tatu namba 30 na yunye ngo nangi tana we mundu ngota kunangi tana 171 kala mero lazembe we anyway kwenye lao inano ito nando ngima nya kona timu kamba ngino ina ni munyao koni bandu beta wai Narok Narok andai wa wiguza ni kwina Kimasai na yuni na Kimasai kone mu Masai ndi moyene ndi mugamba wone ugolia ide aguni mama mugamba ni mugamba na nyago ni mumero na wite ni agwa no mero kana wira ni agwa na kwa ide agwa ndo tuigwita ya ndika magweni nengera ni wagamba nya kwa bala wenda ni ne ya ni yebu nyo no Masai ni ukangulio kwa Masai ndo ezekindo lakini nyeni anite ukamba na ngetha ne muye angezete ona ba wini ne teye ningi muno igwa thema thema waso zwe muye peka se kangeni zio mana no ka muye ni oyu na thema thao tena ona mabandu ni no baniwe na kono ka muye nda ogerwa muthimo oliku na gezu no waza uko gubinye ni muye ni na ngale ko sia kundisi ndize alo ina ndizo kutabia no kana no lakini na inge mama yu ukambani kwenyu na inge okay sawa sawa ama yuno wine wokie Nairobi hata tamuno paindi hata Nairobi nye ko ni galire ndanamba ko Nairobi ni kalangire rukondo kwingi oni galire kono wero Baringo na gukondo kwe no ba kauwa Baringo bandu beta Marigat ndanamba ko ka yu Nairobi yu ambie zi Marigat wega aragu kuna yona business na kuna biashara ongita dedio maisha vitu vya dada deba hivi ndio na yona akandi gora hiyo no mago na Baringo no kama muzienge mama zina vita veta na kalanga sokoni no na huo na haina mboti mesa wewe biashara ni bado hiyo biashara yudigo no mie biashara ni zino na isizia sim tete ya losi na mwangu ti lobi ilobi niweze na ediyo no ndanzi ya mbe Nairobi na ndio kona bizombyo bi pipeline yuna nemu ibe na wa matuko mana taimo iwe 11 ndize mindo neza ndize matuko neza lakini maimo iwe 11 mwaka iba no da 2022 wai wako na bangi izuna ya kuyambe wadwete po feeling ya iliara you are na wambe kuna watu you feeling ya mbandi ya kwandi ina bana nezi bana eja ni zangu fulani nene muno zambo waba yumwene kila kwila nondo numbetie no yona ndo makutu itakase kunite uzonga yeza kwethia ambo ngule we na bana na aye ndina bana angambeza nati nawa yeza kwethia mbandi ona thandi hizi undu no zambo mbe ya kwikara ni mambe wa mataka lingi no na ithangu ndi kuelewa mathangu mambo pipeline wetha ni nze wani go kila bandu bonde kila bandu ni nze wani go sasa hizo niwe zinya no ndanzi no yatangazo na ndiye kwepita kikomba ngo ni bona to komanga mbao uyu yozu ni nene de muno mbao ni komba ni nene de muno yu ole auru rabia yu no ezo auru rabia ndio rabia yu kikomba yu no mago tulado biashara lane tongi ndio ngiro na eziba yu biashara lane tongi yu na ndiye yu no etiwe ni mbani toi ni mbao ayu na kine ni abune birangite netelo matukoma ayunya niyo gwe na ukana kuna ndanzi na igwa mwene kilabu atano na mweka la Ilobi tana biliana
aenze nondwe ama bito ni mogyo zonga na angindeze abuweza kwezi zito yambe ya kwake kwake basi tokata mundu yes toka na ekangutabia ndukate twene mundu no ile yako muri organize so you na mino kukuna ndanzi ezuo umwaini ozu ukite December ukite obika iwa wavyo wako wende mukuna ngau wae you are the you na kumie na you them na wa Spain na una zu ni wo kiena go kwa ngoli akazeno enda uko ndia kwa thete volume ndienda uko ne you mwana zu na ke ni wo ambige surprise yelenge pio itakola maisha manozu andumie mbele za studio na ninge extra ndo ka rekodi era Cosmas na dina rekodi kwa diuzu wa muzio nondu no uozunga wona you know watu mayu kwanza mbandi isenzi esiro pyo na mina ku rekodi you wazio gienge ambia nikara visa ngomona ngule bizo zuna umegona mundu mbandi yakwa kuma buju dambe olika media aweza kwethia yona no nito mutongo bai bete no na thogyo shoko mutongo na mbo mane yu lambandi na kugetu kuku na yutuo te kalile aweza kwethia yumbandi ni amanika ni ambia kushaini tende ange tuo tunezio ka taliko Olympics ziangita na yu buneke abitisi yawa yula okay tosege bai tina itresi akuzia wapi tamundo itwezi ya kwazia wapi alawe yani mo support ni ndaruma tambwile mwana nusu ekali matambwile mwana nusu ni nando ingi me on support for now nando you te this yanza pe nando around atano danda roma mbelole ala itwezi ambanzi yawo ala you melole oyu yutambe na brother wa Popio pata na kibyo ni brother wa kwa na ozuti na manani through Olympics through kukonani kwa ngita ino tinasinda na eta wa Arizona Ukraine yumwana zu ni wonga me yu volume 11 ye yonde tinama manyo yu na ono kinengo cha kukilia na pea ungi pea umeangi me Australia pea mwito wa mudhama pea mudhama na pea mwito wa kibe me Australia zu the mwana ngweta wa na nomba dite video mwe kumbume dise video hii era wa mbua Nicholas wa mbua ake Qatar na ndi bai Cosmas Lule nda Spain ni kwa jono welo elete azuni tuezi yakwa na bage na yuna ndo matatalika pea Patrick pea neta musioko wa Kena pe mwana ngwito anangenge pe mwana ngwito ambindio pe umeingi munona arafu pe andinge ona ingi me ombite shows ni pia yuba again na unity zora langa na inge ngwita I don't know captains ndizi kana no mwezi ni ombi no kwazi ombite wa majobu 1 na andwangi ingi ndeza kulwa ona andwangi ma media tagu ani azundi wera nondwa kina lakini andu ala mangwete koko na ingi nanda namba kulwa namba kulwa ni namba kubola chave nina chave chakuwa hiyo sawa babu ni fit ngeve hapo ini zukoga na mashambiki ala magu amwena mapoya chave chao sawa nondo nienda mbandi ethian na moya kandeka letona kuni tonjenda kila mtu akuje kwa band kwa participate kwa sababu success yangu itakuwa kwa ya sisi wote nondo success ya wana uta no ya sinze wano wayo party ya success mundu ngino hata na yiwa wayo party ya success ya anze wani pia ngokulia azima kumosi atondo azima kwa mazunga avyo nondo na njumia lele zikandana mbo kale ke mama ambao amerela waje azima songa apyo azima kwa mama ambao zunga mutana mbo zunga mana wembewe yo zima kwa hii mama alea undote ne nondo na kwa naye nito amwathe nyina amwathe mote baby ndana dologete kirunga thikala na pastor you pastor mwe asiba you pastor nyendia ndao kuna keyboard kwake anaweza uloambia kuna katendele kwanza njie mmea kwa pastor lakini baze ebinda ndaro aniro nake
yunye nenda ugu ya pastor ko la mi ya pastor to mabuti ka ikanisa ningathambia kanisa ninyoka ona ngaida leonde ge kalabu kanisa ninya kwa zombise na ndataka mbobole wa agewa pano achana naye alikuwa kwangu na ima mwenye bana muzio TV tali muzimbwa kuna ane yuni bidata lakini leo is realize nikinengo imam bedano ite akondedano kwanza ite akogezo mwithe umito muziegire wathi wa kwa Simoni mpaka soko baloko dikano baloko usenga muno nyini wa mangu ete bida ume mwiso pio mesa pito soso atui bai mundu le labda kanizola naenda niwe mazi na yela gine nyo na ye ni mombe ba maiti ni azazi ni magadisa ni mombe ba maiti ni mombe ba matrona kuba maiti nondo ge nikinengo chawa nondo we nondo nweze niki kanisa hii na nye ndio likela kanisa kanisa ni ngo yako nengi ila tethi uzileloni pe kanisa ukongamwa mbewanga kila mundu eweka ukanizo kati go bana lakini okeigwa mananga kuya mananga ogoka ukewa mananga niwe ibiende to yanga ibyazi ono ewe saingi no na noziwe makosa kuina ndanzi ni nzala na edana waliva kuna keyboard lakini kwa kwenye ndio na wazi kwa maite nondo ngai andu mio babe andu idi tu geto suanie taidi ni tu thie tu ni kanatia nozi endu ni no tho yuta yu o yuno kuwa mgondo yetete thina baka mundu ina ya ajazi ambuye yuite tutaguga no ni bwa ai nondo sio by the way ngokoile mundu la enda tu zambati yake pyo wewe yani wa boost pia wewe yani wenda wapi ayo ai kimango mangu ayo ni tukiangazia okay no banga mbandi wapi last weekend na teiwe ni cha bali ile mu bani likere neta weekend na teiwe no bandi na u ningetho connection longo nugiro kula nugeza ba ningetho connection ni mbanga na ningwende no banga na nizieta ayo kintu tiwa ukethe yani we banga ta mundu nisieta agendo nondo ita use on the use kuma gwitina isusu on the calls baimbani kwazie bangia na bangi wewe niba makweni ni Mombasa road kia bangi mbandi ba kambo ndike labu ndiki bola ndiye una kuna 1650 16 cha kwa medela kambo ngugule kandi kaza kenundo tumire mulolongo ji takunie abo miwame ba cha ese ye lawi wa we ko yuke anga yinyo ai sawa ni maisha meka lo ngugule shandi kisioka me bangilie mwe mebingili nisi mokata kambo na nduma wana kwanza kai mazaluti nondo wa bilongo kwengi mumbiri yani moka anduta atano makazi tena mbao ngole yino yobani ajana ko kengi makwiko ninguthie ngi mazongithi nondo zuzu no kwithwa yi baadhi na mazongithi ne zamu no bata ikima lakini mai 1650 na ndwele ngutaje 1650 fair saizumiza niyonje banza ndio ngole fair niyo de banza alo ni kwanza akili ya kuamia mbele ngale nino bani kwita miyo ti yakwa nene ingale ti yakwa abegomi ti makwa no na nizo ndo begiba ta kuna 1650 ne kalilo unambo meta makai mamba chomo ndo bali mambia na me yumbeza nondo yu ono 1650 ti wombeza la on teta nondo be mwana ngo ogibu atu yawe mbandi zio ndezi yokaku eba aemba unza ane wali kawe yani yuko achambo tu chamana tano tamwe tina ndio ndo tangu ya gwangita yana wuti wangilia bibiti ina mwe ngo nengo ele na dingi chikona na etekela muna gwe watunga ngita na wazo manele ade ndena ti ndai na ti na mwana ele yu te kalo yu elangu yakwe bawutwikiro nando nokuzio pewa mundu ndende to beta wero lakini pewa mundu wejumisi
na mpaka mai nondo meayu na ambio mai ya bezizusi weza kwithia kila mundu akwete 118 thane thiana thimwe na silingi 10 na nezi ya nondo nyene thio ba ikindu nethia mbeza isi akwa yu ekai manenge 120 na nigwita under 14 na manenge 120 on there wali wacha ngale we bacha ngale na ni biwe nondo nende toko tata no mundu zundeweta yu ilata tata tegia teta tomie buta ina ndanzi nge mazimba ali mazimba pendo mete kola muna wangu ni wangu je ndi nyokudia mete ta mwiri nza eva unenge omiazu 120 na moya ni baro ndo kio kwa ngoinge diso kwa ngono we die trying ni asije never say never never badiki nduguni cha kizaula lakini na geyola kidha geja ni zaula iki nduguni yu itita ti mazimba taribu yu azagede ome matukite ba mekulia bezo thiono wendia nambai na wako waambia nowe ome lunch na mawe lunch na kwanza na mawe mpaka mchongoza kwithia yu imethia amena mbosa mena mbosa sawa yu na tadi saa 10 no mutakona kionjo mazimba but mazimba dibambe we mali bandu buthane noni ando muzwaneza wethe kionjo yu jina waziwazi munota kuwa yes mena etembau kwa mali mazimbe mazunga kwanza kuyengutsi yokongeroke mazimba mai vuita kwati mbeza nse yuti yo kanena mai vieneza na chucha cheba kie kalu ko ni jo ngura bazando makambo ndokabwa niwa ndokawina kambo na niwa ute mwembi wina kambo yengi amelela bebele na kwa jondo enuka baja ndokawina kambo emanija yu akudi we wako syokenge ni bandu baku keba kyokago yene na experience yekendo ju nicho kitu ngura baze never die at never say never oyindi yazia nondo na kune 1650 ndile okuna ndanzi ni connection iteko manegu na weekend izu ingiona kwa ndanzi by the way pe cha thike nene cha Whistling Moran kiuo na kunini vyo ikiwera chuni cha rikibi kwa utendete Kamba Festival nanyeta mwini ni mwebe pe agreement na paindi na weekend ugezo tuma susu ni tri yako tukona dance kuti kwa manena mashambiki mako ko moza ticket tuko mane Whistling Moran niko ndokuzio ina space onolo ina ndeke no iya kwa nganyondeke yake taso no mindo ya train mindo la train no enda naona mindo ya rara lelo wan ngalizia magiro railway na isalaba kwa hivyo ndio sema kule wa kidogo kana tusameke gitaa isi ndiwe imekonda neza muno kana withie ni tambino kilangilia banu ndo ama time nona mazembere ndindi mana time isembe twicha ano kwa maneza kwa mame bako mini anyway kwa meyo kabamele ya meyo kabamwete magolyo lemu kabasange bana nina basange neza byo kana tukunewe gitaa mundu kwitwa abini mu waambia mnanga tukadi connection yone wezi la wembaza by the way wake bimu na kwitwa akatoka ambiani ambire ni okay sana mundu kwitwa Niki Wambua akireta theka hali yani wathukumie 1650 ambire 50 atoka ambiani ambia ki kwa choki lungu asante sana mundu kwitwa Faith Mutanu na dimba bedema bulanya namba zile mwendo kuni waba muno kwetwa Boniface mwe magire thega ndia kweli ni bwa muno ndezo wina kambo Francis Karimi waambia angalikosia muno longo yetu lele thank you so much muno kwetwa Faith Mutanu waambia mpe high five wati no mrembo ibao kwetwa Faith Mutanu sawa sawa muno kwetwa Vini Muo wewe gelabio lakini watu fundi jagendo yani wewe kwa hawezi akakwenge we Joseph wa mwenyewe waambia we ninazenga nyimwa aleki waambia ngale simu na usuni wa kwitonga likosia ni ngumbulu sawa sawa mnakuta Boniface mwambia ndi muna uswe wawe ro kweli
Bodo kutwa Cosmas ndeli ndambuki. Alikosia Barcelona. Ne wosu. Uzuyu ne wo wadu mbandi uzuyu mabalala umu. Uzuyu ne wo anenge mbezi ya video, audio. Na hatu mbandi ona kungina ndo utanangudia. Na wona ngwete mpaka walingi ya gitaa. Uzuyu mbozi ya wangu zane kwa. Okay, sawa. Kevenya munonga legosia Barcelona. Kweja kwanza lete zile amashambiki. Pau. Nabo ingi kwitu asane ngai. Pau. Nani ko kubenda wala. Mora ndoka ulwe. Aingi mola wa. Siwai sahau. Kwike nona basia ini muno. Mwandoka ulwe. Ulwe mundo ku support ya. Mundo kwetwa Francis Musyoki. Wambe wagule nzewane. Ale agogo tuko ni ako kwitu magendo nikina soko yitha amande na nitwe ba dance magendo na bangire dance na kwa biara na gati igwa oyu ilabu ina thina na sia na tigwa nyundia ina authority yako mwene bakeja lazima ni uko kwato ndo tio kona etha namba kuma kuni abatena etezi anga kwata 1650 pau kero mea twende tu nichukueni mimi magendo mbetela ino ngumu bangia genze anytime ila ngona kwa soba ngumanda ningutabe beka zeketa wakandenja ko nikyo mbangirize abia okanda bia ni marabia bawaye wambe wita wa Mohamed Hassan wambe angalikosia Masabit wambe sho kameshika kushika kabisa mnakuta katoka ambia ni wambe muna niwe yani travel kwa mimbandini niwe yani je ngoko mie mbandi ya minoko yana ndi meta ado ko meta alamene nengo dia na ingi na eva yo na mwana no ke mbandini no mbandi ndi anaziando uko be mundu mwandike mbandini pai mundu ono mwe permanent bandini yakwa na bandini le atha uka mbandi la dina we ko unye ndi na ado kumianu na ndina yanu ningu nidi ingi onangi nibundize matezi by the way ngoisi nzende ayo kathi basa munokuta Benson Mwema Mutinda wambia gotea nzewani ra sana wake gani masi sila kumangaliko sia Katangi sawa no amuzi ngoza news mwewara wambia salimia nzewani sana ngaliko sia Kajiado LTK na kuoche. Thank you so much yana kai munu mango so Niki wambua mwangu ni ele medindo yakwa no mese sawa uzuye Qatar Qatar netwa Nicholas wambua naendete kundi endete kundi tokite bau vindi mo ya daweze muna uzuwe wa kandenja daweze muna uzuwe akandenja bantu tenda zambeza ingizia nena mano ende kote tumire mbali the organization nyingi atwire tiri katunga mbadi sio gimu na ita dire na kandenja na umeange mata mbandi ugewa mungu ayita kabisoni stars niweza kudia mbandi no ile no yakona kandenja na umezwangi taiba wa 8000 ndizi namba siana sevulo suwe weba yu weza kudia yu kandenja wano wazio mmake na wano wazie makwa tame weta mbandi yagu na weta mbeza iko ita mandi we sikana 1000 mbeza zio organization anyway kwa rombo liga bagwa atuwathi nenda mbo nona bawe twayo urugo ne wathi wa sama safari swa maimasu twambiyo bau hayo ndo kwanza na tuli driver na gumano vini mungu nagende tukamwe kaina wapi na katwa wadela no kake dia by the way Cosmas ndela mbere rabia nzewa nange nzikasko muno maneke nesa muno maende nesa sawa muno kutwa Boniface ambere mula ukiya kadoi karembo wa 9 katoka
ambia niambire atuko ni Liz wakati voi Liz uko na Liz ndi ndaka na irite wewe na Liz Princess Anita ambire mwana kone wadi umwe wake mango yenguma ukambane de bata ni omwe wake mango ano kone kamwe kakeketa wasikoko katoka ambiane tuko neta ati bai katombi chade mwana kone monyonjo usera Francis Musyoki Shedrick Ngombe mbete ningodhama bai maima pole ngina bai mananja nzudiwezi pole ngina kano kamwe ka mananja mananja kama ni kesi Kisa wasawa akambia tabianze wani amba uge mashabiki mako ila latest yake useta Harrison Mwema Kamwe again wa Maria ka Ken magone akatogo ngoso dizima wire ala kamwe ka voshe ungu Rezini la numa kwa yawa ano wene chini wa Adam Malombe Chalia uko naana Chalia kano kamwe ga Chalia kala ke jongo Chalia ndio ulikana kama ona maisha simple ndika ndara ukonye na kigono aje kala maisha simbo ndaingwa kelote sinikala maisha simbo nganja mwana mwana troya kindu kya mudemba musinzile bai muyo yona titawe sawa sawa ndio sinduko emali kawin keba aywa
zinje zinduko kamwe ka karanga aya ke kangone kangi kamwe ka musomesa Katija, filiza wenu ke. Ya, weze ni wa kunirenda. Waide ndo utatete bila roshi mule Mombasa. Fedi mutani watu kunie mwitu ambiti bai kaiwa. Mwitu ambiti ya wadiuze. Indika kwa kanando na mboga kwa chakele. Azam tangu nini Kawa iguni warana kwa lagini ndio ningana kazo loka unizibe kakunira malele mwitu ambiti kunira malele nondo yope ondola yope roda landize lagini ngawiga nono Alizoni mwe maembea hii mananga murabi yangu ni wadhula nende etebyo no wesi langu ni ano kanda nzine musia giambe ayatu kunie ka chuso pain empesa ya dhoni kaundo kese na kama kachuso nikilonze ngeje mbadi wesi mbinge neze thena ne wa mina eka ngurabye thena yu ona ojuzo kamwe ya unenze wana da unie tawa niseneke oyu ni brand yakwa no ndondo mwe you ni wenda ni ona wangu kuda byondo mwe you no tangikuya yinda byondo tutwaje moro none by the way ni wa zinda konazi ayua so you no ndo mwe yuke kama yambia hii ati ni kala kwa diwa kake kanai kwa dikake kanai ndo ni brand ni wa nyenye ni brand diko na studio nyenye brand ndo abiki Raka mwenye gone waje uzuri rako ni wa maisha kamili ma Rusha ungu lakini wa roko ni hapo uzi ungu umetupigia kidambo mwenene ni tumani ambali kana kama kidambo kalau wa kafiri muna ugirwa Nixon namboza mbele ni gwara mwadu wathi wa 1650 ngamia recording 1650 niko ambua muna wa US ngambo adunge wathi wa 1650 na kwatie kambo akaongamia recording ni udunge uyu anandi ana woni watuko mwe one there ready one wawangu one wote udi recording kwani ngokoile koilo kwa mboto konia kamwe kwa mboto konia kamwe kakatito bangu koile koile weka neza wale na kuno na masato masemba ngao mewito thela wale woto konia katito emwe amore mboko driver ke wa waza konia katito wakati katito kakane nilikana
safari yetu. Santi. Alamuka yourself kana twambo bikoba u masa enda mathela Alamuka myself. Safari ya Spain. No, nenda Spain umetoka. Okay. Sawa. Unaona mazao hata mathela kidogo Nenda tutuminuka ngile kidogo. Ngokule waza utunga wapi? Ulimu irego. Kwani mbali chagu utungara. 1650. You know na yuta kindu tachucha 1650. Kwa yakage kayuwa niwe kinengo wega. Beno nako nizimu na me bai ba buka. Mayao zimu. Obvious bela. Ekangura bie. Andwala yu amino kwa yu no oyuge wandu ibo munene wa Roma. Niwa. Wethi abena tena ngingoni. Na no wine mbozi yaku kazi ya. Kana mundu like yani twazi kindu kila yuchu sukuma mwini kwita ni maundu ala wonete na meba ma. Make. Yuta yu kindu chucha kambo. Nozi na kira yu ndoka wina kambo tande. Lakini wewe zio tipo apply. Na zio uzuno obungo uzuno mundu endi yako na wenjo na mbandi yako ne cha. Baye mbandi inge eba kupe. Ngai. Jiza kwa zebe. Kambo yinawa. Aye ni kuinawa. Lakini wapi kusioka. Kusioka no uzio. Niyo ngurabia yuke la jodu manina wa dio. Nondo ni kendo neze lile ni kendo material yani maina bina. Okumondo no mie. Na biko bau. Kumazunge dia mbao. Kune ombeza. Ndara mbao. Yani waona mpaka mundu wa momo ni mukulia ni kasengi kana ni moja kabuya ona kasengi tiki yani ni kabira. Kobe nyene naona na mwana zu mbe no yambadete video na ndamba audio ingi oyu mundu melaba ewe ti mundu wakwa na ndikwe ka wandu ndona yone kyoka ila design yake no design yake endete kundi kyoka kiemo themba wa kundi kesho tupatane hapo kwa WhatsApp yake megeneta ndio nenda tu minokile kidogo ndise we YouTube ni lo fan page ni nalo la FB. Tuambie YouTube hii tata. YouTube ni Tanzewanera official. Onoazi jebla no wako. Ni wandiki Tanzewanera official. Na Facebook ni Tanzewanera official. Wengine TikTok, wengine Twitter. TikTok ni Tanzewana. Lakini kila ndo no kuli oyu. No na ndo onde matwelo lete kana mundu lokwesa isela post ni. Mai ba channel ni chapo. Pe bandu bandiki subscribe. Pe pa like na pe pa comment. Make kazi ndo sio nde oyu. Mbandi no enene. Nigwa. No ikwata subscriber ingi alama kwa ndena meka ate. Na ndi paketha pe mundu kwenda mbite yawe kila kwake. Ngewe njazi yae ndiko no ari no kazi yae. Nzewa ni mbianu. Domeneta brand ni mbianu ko kone wapi ukeni. Ndio ndi amwe ate connection. Namba ya kwa simu na namba kulo kema nenge namba nikanaima kwa dada namba ya kwa simu ni 071634 7464 noni siokele 071634 74 64 ajagala lenge mega janga niko 74 64 oingi 07 1634 74 64 yu cha mwezo ndo maravia ni ndo nina cha kwa miyo ndio boda ome ba kamera ni onde ame ba jina nimekuwe na maboda na ale matwelo elete amwe na maboda matuko 17 mwezi rwali mwezi wa katano pa Captain's Lodge ulokwenda taka atendia ndo meviso wake namba yako ndia nengana ngamwandika ata will be attending na chadike nene ba tizikana mbandi ni okela na tizisia the way forward kandu magute mo kedia kwanda tiko imwe yatu minukeliwa ba ome ma kwalanda mo kedia kana mbio na kwa muzi si alama nziye kema kedi mamu ndia mugedia edia kwa ndia mugedia sister makwa be andume mbire ni mageria kama na FB ba ni boost ya kidogo ito akatangi muna wito wake ngoja akatangi ngiro amanlei mbite ndika leo market be mwana ngiro ambindi mbite ndika leo market ile mbite ndika leo mukeri
na we unge umbi yetwa koli ambie ne mugerie nende mina supporters ma kwonde musio wa Kena Patrick Cosmas Ndole Arizona Wambua Kilonzo amthama onde kai makerie ngima tabia ni bata namo na ningi tabia no mamulolongo na muriko maneba connection ona gu ne umiro kuona ndo tikuna mpaka kwacha cyo uko buo ukeiwo ndo tio kuna izo yuni gwetha uyona nyiki kuna ni nyoka baingita nezi ono ikita onde nyimbe ane kuna lakini singi uwa edidi mu yambo bu kandilikana zone ko uyu kilando no kumea mashambika kama kanibara nenu na mbayo liko kumwe gondo taje ku subscribe ku like ku share na nina ngondo jamba ndini nyonde welcome thank you ndiata na mundu abikako ibindaenge ngoma anda pia indete bata ngoka anuka amazani no imbo yandika guwegi wono zikiwegi kai ketu gano no igana ketu abagana zemana si thank you kwa line mwa ile show ya umunde chalimba na thank you muno mundu asa kwa Mutongo TV ngwatu ndi amokamba ndona aziara nisho athenzi opyo tokilinengo kamba thank you sana kalota tambanye mweka undisio ndeke na thonde umunde twelo muno ni ndio ndengi nande sianza ani kilungu kende nombanya niwe kala ndema ile kilungu chao munde naambia na director wako munde usie thai wini thank you so much and ndeni wa graphics munde tata murembo ita walizi ndeni wa camera tata muna wita wa MC Jaboy na ndeni wa fire player tata muna wita wa mwene mabibie Lazima ndema rende ni wa page sio muda mwetu mwanya zaidi pia ndeni wa management to Mutongo TV na we shabik wengu yawe number 1 chuma nekeke ngechokere ketangore petu ida twina ndokolo pia Monday ndeni wa radio weta kilungu cha ndumbo litwa manda mbesa imwe kila mwana nakuma saa ina nyamwe ndoni wa saa monza Monday to Friday sawa kodi ane Monday nyina kwenda weekend nzio twisubianie na kigo ende kwao yu